چهارشنبه بخیر بینرین چارپل مدیا ایرو دیسا چهارشنبه و ازو میوان خواهم دیسا لگلونه مجرم ایرو مموزین و کشکولا محمد مسیحای یوسف زلیحای مموزین بلکه حتی آنها بدهان جار هاتنا نویساندن و هر کسی که ایکون نویسیه جی لآجالی خواباشی رو وجی کریه به گلک زمان بیانی جی هاتنا چاپ کرن لی دیارک و هیجی دیوانا احمدی خانی مموزین هیجی پرچین وی هلبستین توی دریدن دا درتن که هیدوی دا بجینه نوان چاپا دا تنیه میوان من برز زیا آفجی لسر ویا لیکولینه کی به دست خستیه که چند هلبستین وی هید نوان اوی های که هاتن چاپ کرن بنوان ده هیجی دینه بیامه بعد ساویجی بکن هیجی کمه اشتی که هاتن او کرن اوزانم مموزین یا جی احمدی خانه دست پیتا یا جی شعورا نتویه آنها جی خود نت دست پیتن جی احمدی خانه دست پیتن بلکه جیوه دا جی گلک کسی میتن هنه لیدستا جی او خواستت برنگه او بیرو بوچونی وی هلبستنی وی دخوازی وی خود تیاویش بوی جی ویدانه و هر وقت کشکولا محمد مسیحا ده میوانه ما بدور و درش بحثاوی بکه تیدا گلکی نویسکارین هلبستانین کرده هیا تیدا کرد هنه تیدا که گلکی ای ناسن و هر وقت عربی و فارسی جی تیدا هنه ده میوانه ما رجدار زیاوجی که هنتب زانن حتی آنها گلک لیکولین باش کرنه که چه قصه اسپرا دافن او قصه قیمت ویلبام زیدد به و هر وها رومت ویجی زیدد به و تید هم که چه قصه کاری گران نتوی که ده دیروکا مداد ده مجیه مداد پیش روژا مداد پیوشته وانا درخستیه هوله و لحضورات بجم تو بخیراتی که زیاوجی جنها وامد بجم مالت آوا و دیسا بینرین هجا هم زانن که دیروک ناسه که ما دیروک نویسه که ما هجا هفته های چوی کمال مسر که رحمه خواهی کر ام سه ناوی چرپل مدیا بجن رهت اشاد به و سپاس جبو او کدا کتا جبو پیش روژا کرده هشتیه و ام زانن کش بوم او که وندايا لديسا جي برهمن كو او درخستيه مالاوي اوابا ورحي شاد به كرمك يكال سپاس كم سلاوه گرم لتماشاوان بینر چارپل مدیا دکن بیدارم همیشه به هورا جاردن چند روپرین خباتین هجا این دیروکا ادبیات دیروکا چاندا کردی به هورا لبنرن به هیدارم به تماشاوان هجا سودداش به و استفاده کنیم. ولی هم در بازی مجرد خواه استیون که وقتی میزدی بود به مناسبت کوچاداری یا پروفسور دکتر کمال مظهر دیروکنویس دیروزان هجا اکر از بخاطر چند گفتنم بیشیم. فرمو. از پیشی سرساخی که خانم شهران خانم دکیم شهران خانمیه و از باورم ساغ از خاصی آگاهداری کو از بیانه برای سریع صابه و جه دکتر کمال مظهر بهش به از خواهد گلک بختار حس کم که 30 سال بریان هم من کتابا یا هجا و چند رو پل دیوکا گلک کرد جلد اول کل ماجرای آماده کرده و از کتابه او جلد اوله اشترا جلد دودیانجی در کت و ما اوجی چاپ کرد
يعني كرمانجاوي آمادكر وبشرا حردو بهمرا وقاطع حجمك حجست نحست روبران دركتل راسي برهمك گله گله کجا نانه جبو هر کلی کو بکار دیرو کار خواهد اما کیم جبه ناز که لازمه بخونه آداوی چند روپل دیرو که گله کرد 1991 در کتاب یواداری yani tam 30 sal beyan haber kepiye cilda avul. Bele. Cilda düdyancı Brasilya'yı Amerika'ya nehde satmıştı derken berhemeki verici Kurdistan belgeyi neyini yem Britanya'da evci ev hanıma xabıqa vakti işler Londra'yı bir taybeti bu ku kitapxana kraliyeti a Britanya'yı او belge nehni ku miade wanten henek çın salın henek pence henek şes vetkin wan yani cümlet ravetkin jüle konuya ravetkin herkes karı biçi keverna ve arşiva nehni yukarı lekulun yebike işte kuyara lazım beraber Profesör Doktor Kemal Mazharcı او خانم خواه شهلان دچن مدت که درش به لندن می‌بینیم و هر روز دشنا کتابخانه kraliyeti Britanya'yı و ev berhema gerekçe آماده کن. از evidarım hatta ku Profesör Doktor Kemal Mazhar ev perspektifa Türkiye yani o perspektifa Kürdistan'ı liser meşaya o nefşem ben ve valla nehden yani büyük perspektife diyalogluviz diyalog nasema derkemin bir varatki tecibken. Cumhurçu hatta Doktor Kemal Mazhar tabi programa cüdaya yek misal tane az hazırını görmedim. Yani bu tabii hamut iştiği bu diroka Kürdistan'ı heyecanlar diye mesela gerek mühim ya avcı Çünkü emdvi bername de hergah bahsa diroka Kürdistan etken tüp kemasitine fermo. Beli. Beli vakti ku makala liser hareketi Şeyh Said Efendi dinliyse o Kurdistan Rusi, Kurdistan Sovyeti işte bir makale düşünün یک جوان کو ته خو رخنه دکه ویلچسکیه yani dibeci ku pişte konun ve makalata xwan براستی او پشت کنو سر حرکت شیخ سعید حسانها بین پرسپکتیفا اوا کمونیست پارتی دا که کمونیست پارتیا سوویتیجی هم بیجن referansiyevi Komünist Parti hem de Komünist Partisi Türkiye bu, Komünist Partisi Suriye bu, Komünist Partisi Irak bu. Yani evan belge o neriçi yani ne belge ola ben böyle bana bunu karabeci belge. Yani çi bu gotuna bin perspektif buna avan da hem bizim hareketi Kürdi'nin rıkandın. Wilczewski te Doktor Kemal Mazhar Doktor Kemal Mazhar خودم بحث yani makale kitabında divan kitabında hemen kullanacağım anladığı kelime diye ki az rahnar xwedigirim işte kulü ve makalat xwan rasi az ve hasyam ku min çıqa galat şiruvekiliye min çıqa galat nırxandiye işte kutu dibeci rastın işte kumekiri galatayya. Wilczewski ki Kurdnasa o vakti Komara Kurdistan'da muhabbeti lur sefarathane Rusiya kartiye hatta
جارا اول یک پروگرام پارتی دموکرات کردستان ایرانی وقتی که پارتی هاتی دامزاندن ورگرا وی روسی جه اوه یعنی ام بیجن کسی که وقتی ویلچسکی کرناس و بدهان برهمی سر کردن هنه یعنی برهمی فوقتوریک برهمی دیروکی که یک جوان جی کرمانجای آماده کرد یعنی او جی 10-15 سال برین هدف کرد کوکا ناوی کتابی کوکا اتنیکی آکرده. بله. که گله کجا. ابی کسی که اوسا کو دبن تاثیر فکر نرین پرسپکتیف پارتی کمونیست ولاتی کو کردستان دبن اشکالا فاجرتنا. ما بن بیشتر حرکت کردی بوام پرسپکتیف شاش کو او کربن ام بیشتر نخواندم حساب که ام بیشتر کسی که کو قط هایی کو حرکت کردی تونه قط نزدیک کردناسی یعنی سر کردان بیشتر بزنه نبه حرکت کردن خواند چهار خونده یعنی بله بله ام جاره کی دبن بیشتر روحی شاد به بله و بلا سری گله کرد ساغبه سری مالباتای ساغبه آره و دانی و صاد بجیم برا دراسی دواندایی کی مازن بوم و تمنی گچی هنک پیدا چوبیلی هیویدارم نفشینو de aynı perspektife de oldukça de cihetici bir hem hemidarım yani hem geçtiğim bir mesele. Böyle hem barbadı mücadele koydum. Böyle emi jime muzine dest bikin که جناب te çend ew ki perçe helbestî wî derxistine ji destxeta derxistine ku heta nahêj ku ew qasa ew dîwan hatiye çapkirin û evana jî hê têda cî nebûne yani hê jî hene belkî hê jî temam nebûne merib belkî dikare piştî 5 salî dîsa derkeve destxeta em pêşî behsa wan bikin paşê îja biçin aliyê dinê. بله بدیا ام درواز بحثا سر مموزینی او دست خطا کو لسر مموزینی حاکیت دیتن جالی برز محمد علی سیدای محمد علی قراداغی و ام بریا دروازی ببین از خازم چند گوتن دست خط سر دست خط هم بیجم دست خط چنه yani diyoruka kurda da diyoruka Kurdistan'da da diyoruka Niviskariya kurda destxat çine adı diyen keşkul çiye yani keşkul çiye yani çi vakten bizim keşkul em gereken çi fahmkin bu kurti çen gotun em ve ser wan bejin pişte em darvaze vedin belki em bejin destxat tamatını bejin eli henek rabuna em bejin üstüne bu destxat dış Nivisan'da Rüyavayetini ne bu? Taşan bizim keşkul çiğe deftereke ben bizim melay Kürt, alimi Kürt, makulen Kürt hatta netine mela o xandaya Kürt bere. Tabi ne ha çuğe neydi kompütür her zapçaya. Çi eve ku şuara defterek notu getiriyor. Bu bizim işte divan hep ne beri. Bizim cemaat hep buna televizyon, işte bu saptı ne buna. روشنا صحبت ادبیات کرنا روشنا صحبت دیروک کرنا صحبت جوات کرنا ام بجن کسینی وها کشکول او دفتر نوته کو شورا گرتنا کسی خوانده بونه کسی معقول بونه و yani تشتی کلور هاتنا خواستن yani ام بجن شاعرک کو دیوان ده هاتیا گوتن چکیه yani bu nivîsandiye eğer bu nivîsandî bijî em bejî katibek wî hebe bi katibê xwe bi deftera xwe de deye nivîsandin û ew heya îro mane ji me re êca ez bi xwe keşkûlê bi awayê tarîf dikim yani pênaseya wî ez bêjim keşkûl sembol yan jî nîşana rewşenbîrên Kurdan e yani li gora berê Lugur avabere otomatik kuan keşkulan denirin. Yani sembola roşenbiriye. Sembola hatta gerek can sembola makul diye.
يعني کسی معقول کردستانه و کسی ام بیجن جوات دا خودی جه يعني وان میر يعني ام بیجن سیدای گلک هجای ام بیجن علم خدا گلک پیش ام بیجن تشتی وها شفرا وكرنا يعني گرتنا يعني كشكول شفرا گرتنا ام بیجن نویسان تشتی وها و دستخط و سری خود تشتی دارن وقتی مطبعه تو نبونه هر تیش به دست اپلا نویساندن هر تیش ابیجیم مدرسه اندا وقتی که فقط شوال مدرسه کی جیوبه او کتابین رزه یعنی کتابین ببر کتابین رزه را زانی مدرسه اندا کتاب رزه دا تنخواندن یعنی رزه کوان هیا من بیجیم پیشی هم بیجیم او دخولن و قرآن دخولن پشتا عقیده ایمان پشتا و نوبارا بچوکان و درواز من کتابین رزه هنه یعنی از دیگه چی بخطی نکریه لیاز یعنی بچک های مجی هیا اجا او هم بیجیم فقط وقتی چوان مدرسه کدن چی و لینریه کردوی مدرسه دا yani hem benim hem kitabı dersi hem kitabın kulüber kitabı dersi ra hatna khwandin û yê herkesê tune bûye rûniştiye men li bavî tune biyen em bavekî rastî xwe em bêjin çi kiriye rûniştiye em bêjin ew kitêba kulbalê tune biye û şwara nivîsandiye yani nivîsandiye û em bêjin kitêba dersî jî eger pêra tune biye wê jî nivîsandiye yani دستخط بیو آوای بونه دلویی دستخط آوای دیجی بونه ام بیجن اوان فقیان یا ملایان تنه کتاب درسی یا کتابین لبر کتابین درسی را که هاد نخواندن بوان تنه نمانه رابطه چکرنه ام بیجن شعرین کلاسیک و ام بیارد بیجن شعرین گلن دیوک ام بیجن اگر کوان بحثا گوران بکن بابا طاهری اویان بگره حتی نانم کی شعری وان نانم بابا طاهری هزار سال برای ناکو شعر نویسانیه هم بیجن به کرمانجی دایی هم ملای جزیره علی حریری و فقه تهرانی کوان دان حمو هم بیجن اوان وقت به دست نویساندنه دست نویساندنه وجا او دستوی چه بونه مخابن لباشوری کردستان روجرات کردستان او دستوی سی کمه به کرتی بحث کرن گلک باش هاتنه پاراستن یعنی ام بیجن لبن ناوی کردی دا یا اوی دا نهاتنه پاراستن ام بیجن گلک جوان لبن ناوی فارسی دا لبن ناوی عربی دا کتابخانه ام بیجن باغدای یا ام بیجن حتی کتابخانه روجرات ایوکی سنه ایوکی بانه سقز دور داهی نه تحرانه نه بالنابی ام بیجن وقتی که او دستخط یا دستنویس حتیه کتکوی کتابخانه نگوتنه که او دستنویس که کردیه نگوتنه زانی یعنی وقت سببی لازمه که ام دو برای سر بسکنم پرانی وان حتی بیجن کان تمام وان دبن ناوی ام بیجن هنک شعر فارسی هنک شعر عربی بیاوای حتی پارسی کتابخانه بیجن ام بین اوی یعنی ام باشور و روجرات براسی ام لیکونین سیدای محمد علی قراداغی لسر دست خطا کو نه جلده و این سر کشکورانشی 7 جلده یا دبه 16 جلد وقتی که امله دنرن یعنی دستخط و کشکور باکوری کردستان همه بیجا قطن ابتدا یعنی قطن جبر کو سیده محمد علی قراداغی باغدای لیکونید یا چوا بازار کردستان روجرات شوفانه لواندران لیکونید yani موسیقی olsam yani یک دو جان از باورم حتی استانبول کتابخانه آیا صوفیا ایدن او کریه کشتیجی امکان و مجال و
هم وەک ئاواکی ڕسپی هم بۆ ئاوایدن گەڕا چێنە بێک و ئەم بێژن بێک و باکوورێ کوردستانێکی بکەبە ناو وان دەستخەتان و ئەم بێژن بکەبە وان کتێبخانەیەک و دەستخەت تێدا هەنە لێکۆڵینێکی تەکوس وەکێک و باشوور کریە وە کتێب چاپ کردە ئەو ئەمکان چێ نەبینە ئەجا پرسێک پێوێ ئافۆن yani em uçağı yuxab pırsak dikin. Yani em bejin Bakurê Kurdistanê dihêla ilimda, dihêla medreseda û dihêla em bêjin coğrafya mezinahiya coğrafyayê da em bêjin ji başûr rojhilat gelek master e. Wek dihêla nüfusê da wek dihêla medresê xwe da heta çima yani li Bakurê Kurdistanê em çar keşkuran nikarin bibînin em deh destxetan nikarin bibînin belkî jî hebin ez nizanim yani em kêm haya min jî heye haya min ji hinek tiştan heye lê wextê ku mirov wan bi ew destxet û keşkurên li Başûrê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê ku berhev kirine muqayese dike wek dibêjin hani ji deryayê Dinûbeke zanî Beda çima yani? Yani gelo ev alime me, ev zanayê me, ev em bêjin rewşenbîrê me Çaxê Bakur. Yani em bêjin mala Bedirxaniyan. Em bêjin mala Bedirxaniyan hinek tiştene. Em bêjin notên evên civînên ailê hene û em bêjin mala Cemîl Paşa, mala Şêxê Nêhiyê bi dahan malbatê din ku em tev dikarin belgerin. Yani gelo tiştek pê xwe da nehiştine yani. Yani em bêjin melayê me binav û deng yani Bakurê Kurdistanê. Gelo tiştek nehiştine pê xwe da. Yani destnivîs keşkûr. Ez bi xwe wek şexs nebawerim ku tiştek nehiştirin. Ez emînim ku Seydayê Mehmed Alî Qaradağî bi xwe jî vê dibêje gotinek dibêje ku gelek manêdar e yani manavê gelek kûr fire he dibêje ku xwezî imkanê min hebûna ez çûbûma min di kitêbxaneyên Stenbolê da konek vedabûya û ez ketûma nav destxetên li ser Kurdan ê ku diwan kitêbxaneyan da eyn bûya we dibêje ev tê çi manayê ev tê manayê ku kesekî wek Seydayê Mehmed Alî Qaradağî ku destnivîsxwîn e destnivîsxwîn karê hemî kesê ne tê manayê ku haya wî em bêjin kêm jî ve jî heye yani hinek kes dizane û ez hêvîdarim ku li Bakurê Kurdistanê qasê ku ez naz dikim çend kesên ku bikarin destnivîsan bixwînin hene hêvîdarim yani hêvîdarim xwe bigihîne wan destnivîsan wan keşkûran û xizmetê hem ji ku em ê bibînin ew îro em ê ku pêşkeş bikin behs bikin behsa keşkûlekî behsa destnivîsekî bikin ka çend tiştê hêja ji bo dîroka Kurdî ji bo dîroka edebiyata Kurdî ji bo dîroka kültür çanda Kurdî tiştê de hene wextê ku ez vê pêşkeş bikim ez bawerim tamaşevanên me hêja hûnerên me hêja tê heq bidene wan gotinê min yani tiştekî gelek mühim bi rastî hêvîdarim kesê ku dikarin destxet bixwînin ez bawer dikim grûpekî heye şeş heft kesin ku zanko temam kirine û di zanko da dest pêkine ji bo ku têza xwe hazir kin lê paşê bûne grûpekî ku heta yek du diyê wan jî li başûrin ewana ana tev bi hevra li ser wan tişta dixebitin ew tek wisa bihîstî bû îca anha navê wan adrêsa wan tune li ba min ku min dît ez ê ji te re bişenim Bele ez yani haya min hinek tiştan heye lê wextê me tune ez çend lê bi rastî yani tiştî ku ez difikirim yani ne mümkün e ku Bakurê Kurdistanê em bêjin ew medreseyên
مثلا bir medrese, sur medrese, bizim Davud, Mir Davud mesela, Davud medrese, Mir Hasene Veli medrese, Diyarbakır, Fakirli, Geli, çizanım yani hep bittiyse şu anların kal. Yani ama hep bittiyse dezhati ku medrese ihlasiye ve şerefiye hep bittiyse ku o kelime hatmen visandım dezhat o hele o duvan nehcildan da gerek destmisi ku emeyen salih 1400 1300 1500'dan da o dezhatin medrese bittiyse ku hatmen visandım ve o ev nehcildi ku el bahsikim durda hele جزيرة جهة هناك مدرسة صوت أو هناك دفعة هنا يعني ندوي أودان ندوي سويدان بله يعني بيوافق يعني خواندنا دزختان جلك زحمته خواندنا كشكولان جلك زحمته از بخواج جامع زانم بابي من بخوا يعني بلا قصرنا لازم تشكها بعد بكم بوك كذا رحمة خد اللي بچان يعني سبات باید من بخواه کشکولا وی هبو او کشکول هاجی بامایه ما پاراسیه و برای که من هیا بجمع ماستر پرورداویا مدرسان هیا و اوی تنه سری خواه نکاری او بکه سیدای ملایس من رحم لیبه سیدای من دلار کو قضایی که ترافیکی دا به وقت بله خدا رحمه قلبی هم رحمه جرات خادم هم حرمت خواه جرات بر bir münasebeti peşkeştim. Ve buraya به هم را دست خواندن کشکول ما میکردن. از بحثا یک چیزی بکن. یعنی دوی کشکولی دا کو حد دیدن. جبو چی بحث کن؟ جبو کو تا جبو دیرو که ادبیات کردی چقاس اون یعنی چقاس کرنگه یعنی اول کشکولی هانه دست میسیان. جبو مینا که یعنی جبو مثالک جبو از بحث کن. کشکولا بابمın da şehreke fakir tayran hadditin ku hayanha lütfücin hati başandı. Hani şehra binavi sinem, ey sinem. Hem fakir tayran zaviya ömre khoa hatiye bile hizam becevye. Eca duye şehre da şehreki ipi derece cevek yani bizim ne gazara hani derece mesleğe. Ve em bizim مشاركي فقط إيران دي يعني أو كسي كو براسيل لسان ديروكا أدبياتا كردي لسان çanda كردي كار بكين يعني دكارم بنرخين كات تقاس قيمة هي يعني يعني صالح دجار بهارة وصدق بتكت شب يعني أو فقاجي أو أنا بيجن جالك صادية يعني وقت مثال من بيجن بارا خلا از باورم gelek tiştene le o kesi ku Livan belgeyan, Livan dezxatan, Livan keşkuran bigerin lazıma ne binavi Kürt da yani ne navi bizim binavi evi da o fişin emecek işte falan ku hene ne gutla Kürt Pranya gutuna ev bizim kitebeke Farisi yani henek şehrin Farisi yani Arabi büyüavay kayıtlarla yani kesip ku xabati ki hadi muhakkak hayvan gibi haya yani. Beli yani Kürt'i evet ku em bejin evet yek perseki min dihabe ji evet az yana bahs bikim İslam'ı davata ve xabın Beli em bejin divan dezxatan da gelek varyantın klasik yemeğin kevin hele. Yani em bejin bi sêz arabaya muhabir bi Kirmançki yani Zadaki türünün min programekî de behs kiribû ez eminim yani ew destxetan bên gerîn yani ihtimala ku mirov yani bêjin dervê ew mewlûdên ku bi Zadakî hene mirov ihtimalekî mezin dikare tiştê din belkî bibîne yani ez ew yani xweşbînim di vî meselê de yani em lê dinêrin
او كلاسيكي كيفن ام بيجن زنبيل فروشه ويوسف زليخايا وام بيجن خسرة وشيرينة وكلا دمدمية رستم زاله بله قالك يعني اخر نحو يقام تمام بله ام بيجن هجبين حرس بسي زاروان جهنا وتشتكي او يعني تشتكي قالك باكيشه ونبيساندنا وانجي نبيساندنا صالا نبيساندنا وان قالك نزي هبل باني قالك نزي هبل لبير ادي باسا او دمدمه تنه بكم يعني دمدمه تنه بكم وجي بروغراما اتي بدارم كو غي خود دنما بروغراما خوابون وبروغراما كي قالك جاي tek salın ve peşkeşlerin. Öyleyse mesela teorik, akademik en bizim millet haziye kurdu, nasyonalizme kurdu. Bu mesela din en akademik teorik disekinin. Yani az dixazim lingi millet haziye de edebiyata kurdu da. Yani mijara varat haziye, mijara nasyonalizmi de edebiyata kurdu da. Yani بنرخين يعني وقت يكو ام لان ام بجيبي مسألة وكل راسب لامي باشي بله فرمو اشتاق بالك مما ما وقت يكو ام بعثا ملت حزيد كن يعني بعثا ناسيوناليزم كرد از نفس بوريما يعني نا وقت يكو از بعثا بام مثلا اكاديمي تكمجي از بطرس بعثكم çünkü az tırsımdaki ام بجن ترمكي شاش ترمكي او بكاربينم لی امروزین دکتر چیزی مداد دو گوتن هبه و فایده امروزین کسی کو بخینم امروزین وقتی که ام بحثا ملت حزی لبا میل شرف خان دکن ام چه ام راحت ام بیشتر بچه‌ها زیاده امروزین معلومات من لسر ناسیونالیسم ملت حزی تونه بچی ام کارن یعنی اوا میل شرف خان تشتك بيجي يعني شروعك يعني انت كارن دويدا ببين جيني باسيت bu kare çen gotuna beje çiye bejin territorial nasyonalizm yani millet tezili baş şerefan çiye evet bu Suriye Kurdistan'ı ev kaz vekili ev kaz yani zelal و جرات حتى رجوائر bejin باكور حتى باشور وأواك زرال أو كذا ev çiye ev millet haziya emrin territorial yani ama yani millet karib var ya yani hizapta. Edin vakti Mir Şeref Khan Demavi'da lazım bu Mir Şeref Khan çi bikir ya vakti ku diruk bilgisi bu ya ku eze diruka aşireta roş gibi bilgisin. Yani gura Demavi gene bu sabiya. Necamiri ne guti adi dirokat aşireta roşu bilmişsin. Guti ezi diroka Kurdistan bilmişsin. Diroka Kurdan bilmişsin. Yani ev bilmem. Ya empejin de empene edebiyatı. Yani heviyama vaku yani eku behem bejdari programa kabul edilin. Hem keksalım goy kabul deme. Eğer ne deci henek bir yayınlı bir pasanın. Yani كلام دمي أم بايستانين كاتشيا نحو جاك وأزور بحثا كلام دمي بكم أو كارسات أو بويركو أم بيجن بسري كردان دا ها يعني كمان يعني سيز عربيان de أم بيجن بسيز عربيان de aynı ve ما بيجن نزيك صالحة دستانا كلام دمي نبيساندنا ev gereken manaya fiha yani. Az bu sanat fikrim. Yani dehela edebiyatı da yani linki millet haziye, linki nasyonalizmi de edebiyatı da ev براسي او بريزك وفي بروغرام مثلا اكاديميك توريك وتنرخين بحث كن هذه مسألة او يعني بشكل لسان بشكل بل يعني او من بورتيا بقسم بله. Hocam emi
بنا واخوة بنا سال مثلا خيكو إيشان مثلا عسي هذا بدريج وما أوكر أما إيشان دو أو بيشكش بكين دو أو مجالك كما بحث كربو هر یکی یک مثال أما أوكر يعني أما جي دست خطان أما بحثا وقت تجي بحث كر بحثا نموزيني يعني أو دست خطا كو نموزيني تدايا أما بحثا دست خطا بكين فينا برا أما أنا جي بحثا چاپن نموزيني كو حتى نهات نكرن وشي كريا چاوان بويا وأو دست خطا عن حجمه وشخاصة ونرينا بريز محمد علي قرداغي وهي أم بيجن هم بيجن في آقادارية لسر لبستاندية هم جي أو دست خط جالي و هاتنيدين از خازم راست جي أوي بخونم براسيش بوكو تركيا ماتي ده تكتونه بأجل مساعدة هبن كرم که بله سيداي محمد علي قرداغي وهات بيجي يعني از خازم براسي أو تكتور تجي ده تور مهمة في راست جي أوي جي قوتني ويا وكتم دبي یک جوان دیوان کردی یعنی حتی نه قیمتا کی مزن به هاتیا داین حتی نه چند جار هاتیا چاپ کرین و وگراوی بسر چند زمان دن هاتیا کرین شاهزاده احمد خانیه بله دیگر ویجی کو اف قیمتا هان به شاهزاده هاتیا داین یعنی شاهزاده مبستوی نموزینه بله بله و دبی کو افقاز کو شهر هاتیه داین کو قیمتا پیاده داین حقی ویجیه دبی قاسی افزانم لگور او چافکانین من دیتنه حتی نها نسخه که تمام وی کار شاهسر به دست نکتیه یعنی نه هاتیه دیتن یعنی او گوتن gerek مهمه بله evet بله از دخوازم لور مزگینی بدم خواندوانان دلال و عاشق برهفکر لیکوریلرین برهمین جیمایی ین ادبیاتا کردی گود دما گرینا خواه دی کتابخانه یا دار صدام للمحدودات يعني او الطبيعة العربية ندانم يعني كتابخانه بعضها هيك وهم بيجنا صدام له من داخل دستبی سال رقم 19,037 کرد یعنی دست خطا کردبن رقم 19,037 دا هاتیه پاراسن من داخل کرد دبی او دبن ناوی کتاب فارسی ده هاتو بقید کردن یعنی وقت کودکو یعنی بناوی کتاب فارسی ده هاتیه قید کرد دما کو جمن را آنین من دید کو لسر رو پلا یکی hani لسر رو پلا یکی واتن میساندن hani عربی جا kitap منظوم في علم التوحيد والعقائد باللغات الفارسية كامل الأول والآخر يعني چه يعني كتاب يعني منظومة يعني شعر فارسي كده يعني بله سريع حتى بني بله يعني أنا كرتكوي أول يعني نعم ليه ده دمكم من روبلا زبران من ديتكو رزا أول يا روبلا يكي بديباجايا يعني پیش کتنا مموزینه دست میده yani دیباجه مموزینه یه شاعر مذهب کرد خانی دست میده بله اینجا بحثا بید اول دست خد که ام بینه حجم های کاچ خاصه دبی اول دست خد 180 روپله 180 روپله ده هر روپله دا که موزه yani dizi ki her dakika bejin 14 beytene yani 14 beyt çıt ke 28 mısra 28
يعني محسب كر سر 14 تقريبا 2200 بيت 2200 2300 بيت يعني افشتكي يعني براسي خزينه يظني بله چون يعني منو خزينه ببينه يعني جامعه خاب خوش يعني او قاشابيه و اجا بس ثابت كان بس نویسان را دبی اف درس خط دو سال 1253 هجری دا من اول قران داوي او دبا 1837 میلادی يعني زايني بله يعني 1837 دا دبي جالي عبدالرحمن كري ملا علي سوسي لقندي سيكتاني المدرسة سيداي ملا أحمد كنفلوشي دا تنبيساندن يعني أوقات معلومات أوقات أغادارية أو يعني فسيح نت زلال بني لا هم حرمتي خالد سيداي محمد علي قراداري را بيشكشكن أو على قمة بيها هنا ظل كرا هنا مخابن دبر خواندنا دستان آنها چاوی سقط بودن نکاره هم بگه جلدات دهان یعنی بیره محطت بگه جلدات دهان بجاندن دیرو خوازانهای کود اما 3 سال دستان باید چاوی دیشن و تمن هیوژی گره پیش کردی نکاره خلاص کرد از هیویدارم باش به چاوی بله یعنی چی نویسنده عبدالرحمن کره ملعلی سوسیی لقند سیکتانه و به مدرسه سیدای ملا احمد کنفلوسی در نویسنده 1837 بله پشتی که تاریخ نویساوی بوی آوه نشان دایه روژا ونویساوی از ونویس جو پارتینم یعنی نویسه که جو قولبر نویسه که دن هاتیم نویسنده ونویسه جرابی yani versiyon abi بله عین وقت بالطبع وقت بله جا أواوي رجع داوية مها محرمة عين صالح يعني رجع داوية مها محرمة عين صالح من أو إنترنت دا ورجعنا دا سر حجري سر ميلادي بقى حركة نيسان صار 1830 حركة زايني يعني ميلادي بله يعني بيوا بشرا داویه دا مصرایک نویسانده yani دو رز نویسانده همی یوجی بودم دبی کتاب نویستم بالصد الزوناس قلترسم فروشم بنرخي بياس يعني يعني ام بيجن او تاتي ما يرو عين يولوجي جهادية كانت بين ابقاس او نویساند و ازيات از ايش وكيشان و هیویدارم yani نرخ پیواتکی yani باهای ben bizim seri pivat بکرد yani evet dersim bifroşum به نرخ پیواز بله بله yani derdime اینو چی هم bizim kim sezede هم bizim böyle Önce emberya در bazı evvel Ocakvadi dezhata heja herçen dezhatavi gelek ne hoşke dedi ben visa kitabı da gelek hacimayı بدقت وياه يعني قال لك بدقت بلسان ده نيرينا سيداي محمد علي قرادايه دبي نويسي بزيرو زبر نويسان ده زيرو زبر چيه يعني ورا خواندن باشتر بخوينن بله او کسی کو ام بيجن حيوان او عربي تون ام بيجن مجرى بيجن الفابا عربي هل براسنا الفابا لا ناخذ بيجن كان مثلا زير زبر او نقطه و اوي ضغط نسر جبوكو ام بيجن حرف بتنگ جيكونو بقرا وبكاساني بله çünkü دستخطين عربي لغور رنویسا کبن هاتنا نویساندن خواندن اوان گلک زحمته yani kelime به چند معنی هم رو بکاره بخونیم قرآن جیوسان نویساندن بزیر و زبر که معرف خشاش نکه اری اصلا سویده و صابیه بشرابیه yani اوجی بشراب بشو خل بکاره راحت بخونه yani هم راست بخونه هم اجا tabii نه باشوری کردستان مالان هوا راست نویس شو پیدا کردن اوا سورانی نه ام بجن قربان چه می باشور مدت
درشت بریانا او نتر بکار نتانن رات بسین ها او جی yani em bêje kelimek bêjek tu dikarî çar pênc ava bixwînî ya rastnivîsîna kevin da em bêjin xeterî mezin derkevin çi xeterî çi derkevin ev xeterî derkevin ku mirov em bêjin dikarî şaş bixwîne her wext mirov dikarî şaş bixwîne eger mirov meneya kelimê sedê sed nezane mirov dikarî şaş bixwîne Eduyan de evet de rastnivîsîna kevin da em bêjin de hemû zimana de devûkene zimanê me Kurdî de jî devûkeye devû dikare winda be devû dikare winda be yani değera wî destnivîsê a folklorîk winda dibe ji ber wî gelek mühim e ku li gora rastnivîsa taze nû benivîsan din eger Seydayê Mehmed Alî Qaradawî em bêjin نتنه او برهم کو من گوتن ام بجن حفظ کش خون نه ام بجن دیرو کازانای کرد بدهان ام بجن خلاصیکن کردی شاعر کردی کمن او کن ام بجن دست خطان در باز رنویسان نو کریه yani لگورا رنویسان نو hem dest خط خواندیه hem چی لگورا رنویسان نو نویسان دیه و بویجی براستی خدمت نکید گرد گرد مدن کریه Benim tabii bahsa destxat etkedi bir bekman ev destxata han teyfedeki mazlum bir devam kesin ku dereki mamuzene der yekuni dikin u ci hecaya ku ve nüshaya destxat bi dest bixin. Yani ev sadece min ve destbisi ya mam hejar al Paris'i hatta çapkine mukayese kir. Yani به او دستخط مام هجای هم دارم که چاپک من موزینی جالی مام هجای راحتی کرن پاریسی حتی چاپ کرن و ایجا بوی را مقایست کرده دیاره که ایپی او هنه yani ایپی فرق هنه ایجا از چند گوتن از خود خادم ها بکیم کرم که از خادم بحثا چند çapı memuzini yani gerek çapene az başak tamam ne karım için bilir. Ve eko embejin avun yani eko goramın yani eko bingen yani bingen herken hem bu divan her çapın bingehilla hem de çapedin bu gerek kes ister karkerine kesi evi ne de nişan yani ev nüsha memuzini liber kijan varyanti liber kijan nüsha hatta nivîsandin yani qatî ku ez zanim kiş nekirine yani ji ber wê ez xwazim behsema bikim cara ewil li İstanbul 1918 da wextê em îlana wî ji rojname jinê de bibînin yani rojname da İlanavi heye ku Mehmet Şefik Arvasi yek civan ku da meseleleri Kürt Teali Cemiyetiye evi amade kiriye u bile evi Kürt Tamimi Maarif ve Neşriyat Cemiyeti cali ve hatta çaptırın. Nüshaya kujara nüshaya Şeyh Şefik Arvasi ev jib tipe latini ne bi tipe Osmanî bi bele tipe Osmanî latini ne bele tipe Osmanî veca men cihek yan bir cihan ez derasatım ku ev memuzin hatta berhevkirin cali devleti de yani hatta henek cihan ez derasatım ku dibêjin jivê nüsxeyê yani nüsxeya ku Kürt evet ku Kürt Tamimi Maarif Cemiyeti ku Şeyh Şefik Arvasi weşan diye çap kiriye qet nüsxecê xelas nebîne bu zatê gotin yani ez middetiye çencan bahsî bisra çapa duyan piştî ava İstanbulê
لحلب تكرن حلب جاي كي تكرن جاي حسين حزني مقياني بتكرن حسين حزني مقياني وحسين حزني مقياني أما هي بدارك أم برنامج سري تشيكن جانا كني جالك بالكيشة الإسطنبول مايا ولحلب مايا وبشتا لروان زي مايا بشتا صالح هذا نفس السيدة بيراميد را بروجامة جنوي دا كاركية بشتا بعضها كوبر ما درخستنا وحضار نفس الحفلة داجي بشوار رحمته يعني برنامج كتابتي جالك برو سر حسين حزين مختار شيكة براسي جالك بالكيشة وقت اسطنبول هنا صنعت هذا أم لا قدر في أوكياني دري بعد شوي بفر درية أم كم بعد كل نابل ماموزينا دبيان لحلبة الآلية حسين حزين مختار بتشكر أنا كذب يجيكو أو اسطنبولها يعني أو نسخة اسطنبولها كشاكرن أو شاخ حسين حزين مختار بخواجي شاخ اللاوية اسطنبولها ودرجكو أو نسخة يعني عين نسخة أم عزيز ظالمان أو كيجا زمان تشيكرنا ما مستا أو ألفابة عربية كاتبين يعني بكردية بس ألفابة عربية يعني كردي بالي كردي أورجينال يأوي يوصلنا بيجن شاشة في قارات جيني يعني أورجينال يعني ألفابة عربية يعني أورجينال يعني أورجينال فأورجينال ألفابة عربية إجا أول كده أساسيان سيداي محمد علي بوداستان از دلوج راجع حرمت خاطرش کشیم سيدا أمضان كو تركيا يجي أوكر شاكر عادي كي ما مجانا يعني أب جلك خبط السر أبيض الموجودين هنا لأب حال شارجي أم نظام كا جيكتي جان واريانتي جيكتي جان أم بجن نسخة أوكرنا يعني خابتنا وشاكرنا راسي أز كما سي أز ظالم يعني إمام هجار بمام هيا وأنا جينا قلتنا ولا يقاتل سيدي أبو مصمم شكل لا نجي إمام هجار جاء ظالم هيا في حسين حزين مختاري وأبي مش سنة كاس سنة في اسطنبول هذا 6 سنة عقب لي اسطنبول عادي كنت ما عاد اشتمت بها عتيا شاركين ظالم يعني اشتكي سريع قربي بله يعني بيا وين وإجا بيشنيار ونيرين يعني بدو قوتنا عجيبة هذا بيدارم كوميتاك بيا باكرن لازقيمك هذا تلابن وفداكاري بيكرن وحمو أب دستاتين كونو بحث كرن چاپين كونو بحث كرن راسي چاپين كونو بحث كرن وچاپي دنجي بين پیدا كرن ويك بسركة بيجرتن وجارك دي جنوبة ماموزين و به آماده کردن و به چاپ کردن. بله. يعني راسي كذا شكيه جاء. بله ما مستمالات آوا مجيء بيكي ساعات خواجي بيش فبر. ده دقيقة وقت خبوري تشنابه. أنا سد استراتيجي أو دسخطة أنا بجيب بعثات دسخطة كده. ما أقول دسخط وأول الوان شنو وأنا جاب دسخطنا ما كبارو كشكول يعني. بله. يعني أنا بجيب دسخطنا ده تكي واهنا. بحزارم بلجهنا يعني أنا بجيب يأتي سيداي محلالي قرار داري بعثات 10,000 بكيك وهذا باور بكم. بجا حموجي أنا بجيب رقمي واك وحطنا قيد كرن أو حمو هنا يعني زاني. يعني كتير كبوخازن بتشن أنا بجيب دبي والده أو بكم لكورين بكم جوان بلجان استفادة بكم كاروان راحت كده. إجا عندنا سلوي. وسر كشكول هم بيقولوا ما تني كشكولا كانيا أو شيء كشكولا وقت كتاجي بعثير كشكولا محمد مسيحية
يعني عفوا اجا امويجي جاردن عينك وما تشوان او كريها من كو جبرهم عسي كل مانجاي تشكي هذا جبر بكونم جبوكو بله هبالجات تقيترن وطام ام بجن اگر از ایزاح دا تماسی او نکن يعني راست جواب بکنم جوارگر بکنم اوجا سیدان احمد علی قراداغی جاردن بعشکه دبید دستخط هجمارا 240 یا کتابخانه جاردن او صدامدا دبن ناو نشانه مجموعه في تواريخ هذه جاردن يعني دبن ناو نشانه ام بيجن او كي عربي دا بله خاطر قيد كرن خاطر داني لسان ويسان يكو شعر كومك شاعر موسلي يعني عربي tabii canım. Yani كومك شعر شاعر موسلي يعني. وبشتغل لسيدات بلي من جي أو خواست يعني دست بيصير جي أو بيجن خبركاري كتابخانة خواستيا لما كومن نري وزيادتر لسر هوركم من ديت بوقت خدا تشکیل کار گلک بقیمت بوده کاراسات زمان گلک میکنه شپرزده بوده حتی پینه تعمیر کردن دست پیش داویاوی نکیشه yani ام بگیرن کردستان ام بگیر پاراستان اوان چقدر زحمت بوده من اوقات yani ام بگیر هبونه ما یک گناه هایی بکن صد خاطر قاسيوان جد بن عدد رضيانة وأن بيجي مشكان خارنا وبلا قرار دلوقان ومشكان ظاني أنا أول سيدة بأشكاله يعني بداخل أكلم دبي كيفشة باشا كان مازن شعر كرديا كل ماجينا دبي يعني أول تشتي كرتي دا باشا زيادة شعر كل ماجينا بله یا دبی جبر کو کشکول کنه و جه قیمتی من باش دید کو به فرصت دا خواندوان دلال لسر بحث و بابت ناو کشکول دا آگاهدار بکن و بریا از وی کار بکن از خواندوان دلال آگاهدار بکن کو اف کشکول بیاره جلداوی خراب بیه او پرپر بیه یارا کاتن هاتیه تمام کرن نه تمامیه و هاتیه تجیب کرن تاریخا ونویسا و یا جارا یکی سال 1181 یعنی 1181 هجری من اول گرم دیگه 1767 بله یعنی اف کشکولهان 1767 داکن میسان نه گرک گره يعني قول كافية قيمة ليه تاريخ تعمير كلمة صار 1800 بنجينا شيستيا يعني تقريبا 100 صال يعني أم بيجي نوت صال بشتي كو هاتكن بيساندن كتير دسته هنا كان لنرينا كو أوبيا يعني أم بيجي برشة بيا كي أم بيجي مشكان خالية بروبا لدايا أم بيجي نوت صال بشتي كتير دسته يكي تعمير كده tabii baş tabir ne ki herhalde o sadık yani büyüğe perçekiri despika ve ya ku maye bir perçeka şera Arabi despetke pişre çarine ki yani Rabia ki Farsiye pişre ki yaka Arabi te min dikhalasiya Ropala Davi'de navi Muhammed bin Mesih'a dit yani Ropala Davi'de ناوكه محمد بن مسيحية جبل ويجي من أوي 1767 دا لبسانية جبل ويجي ناوي يعني الحزب يكو ألي أي مادام كو لداوية دا أو ناوية أو كشكول جاني وكان لبسانية وي ناوي تعرف كريجي أنا بيوه أنا جا ناوي دانية كشكول مسيحية أو تاريخ شي لبسانية يعني تاريخ نيسان 1767 نيسانية
و پشتی به تنجید نام چیزی عربی مربی هم یه درباز بن و تا شعر اکثر گیلانی فلان دوی روپلا دهان داد به شیخ عثمان موسولی شیخ اوکی هیا دوی روپلا 13 دا شعر سعدی روپلا 14 دا شعرکی باطی هیا یعنی شعرکی باطی اجا اول شيء از بارم اف شعر هيا ديوانه باطيله دبي محمد سيد عالم شافعي روجا ميزانه چراغ دیده آدم نظام يعني او شعر باطي او يعني ام بيجي او دهنا اجا بشتوي دوم که ام بيجي و دي حتى رو بلا 16 و دبي منصور او كيه منصور امریکیان گوتیه کردی اوکیه منصور کیه هم نظام tabi شعرک یادتا hani evet dest که سبحان شاه بیچون چه بهارک کسکونه قادر کن فیکون جهردان دربون عیونه بله هم bir در razım روپلا 21 anda جاردن هم بجن شعرکیه نبجه شراكية يوجد أخرس فسيحا قال تبت زحورة يعني موسى ومسيحة دائي ياخو منصورة يعني بيوها ويدت بتكتشف روبلا 26 دا شراكة سعدي هي بشرا بيد روبلا 28 دا شراكة مراجعي هي كان يقول كشكو يعني هم بيجي طبيعي شعر همون نرمسان دیا تنه هم بيجن بيتا دست بكر انسان دیا او بيتا ملاج زيريجي اوه اول کو کار دامه یک سره یک عنایت قسمت ما خمر جامه وجد دفتر هدایت يعني شعر احمد او ملاج زيري و دیسا اوا سیاندام شعر کدن ملای جزیری هیا بوده اولیان میسانیه کارتیجا شعره و 37 دا شعر سعدی هیا و جاردن شعره که ملای جزیری روپرا سیله هنداته و جاردن روپرا چلیه کنده شعره که ملای جزیری ته و رویشته حتی روپرا چل بدیان جاردن شعره که باتهی ته بسرا شعره که نومان و آغا و خاکی و مناجات امام شافعی و الحاصل سلسله حتی روپلا 68 دا شعرکی علی حریری هیا hep tabi gerek bilme علی حریری anlayan ku şair meyi klasik yabancı heri ev yakama yani hani berya melayizleri jaya ev ki bebeğe ve yani tane ferdek yani beytek bütüne bakıyorsun ruhu bir sebep kaydı ve disan juru eşka bere pür enderunum ateşe zülfa mazın khambere dava tekel cala raşe yani bir havaya dest etişi جا هفته دوجان دا جان شعر کمره جزیره به حتی ام در باز بجید حتی ام بجید جا 1865 تشتنه صندوقی کویدی اوه کو تعمیر کردیه ام بجید تش سرزده کرده جان شعر مره جزیره روپلا نوت چاران دایه روپلا صد سیستان دا شعرکه شاعر میدن به نوع ماچین هم زانیم که کسی که هم بجیم مرق ادبیات دیروک ادبیات کردونه زانیم که شاعر کیمه گره کجای نوی ماچین هیا او چی کنمانجیم او که خلق ورن ببینن چه حسنک کماله حیران جدر ببینن جه سنعاز و جلاله وقتی دلیل که چه و شبته روپلا 112 دا شاعر کیناوی مکی نه مثلا مکی از تازه نوکی آسابتیم او جی ام شعر کی یک بیت او که ایرو جی دست حسن حبیب سرگشته و حیرانم از
من عشق محبت بون نصیب سودای سرگردانم است. یعنی بیا آواز دست بید که او چه تجارت ملای باتی و بیشون احمد فقط تیران کو مخلص میم و حیه نویسانده رو پراسات هفته آنده و ایجا فقط ملا کو بها را او کرنه او کو دانه برها شیرکوان مشهوره او که اشترا بزید که حتی رو پراسات بسیاران و پیشرفته حتی ایدی دروازی اوی دبه ایجا دروازی اوی کردی دبه ام بیجا کلاسیک که اوی کردی یوسف زلیخا و یوسف زلیخا جی ام بیجا سیدای محمد علی قراداغی ای پیوکیه ایجا یوسف زلیخا هان نه کرمانجیه او یوسف زلیخا گورانیه هورامیه یعنی مسئله داشت بحث کرده ام بیجا بله کرکه بله بس یوسف زلیخا به همین زمانی هاتیه نویساندن هر سی اوانجی هر سی کرمانجی جی سورانی جی گورانی فارسی ترکی بله اف گورانیه هورامیه و اجا یعنی بکو کشکول دا چه هست ام خواهدم بزنم یعنی کشکول چه دیده هست پی قدره که او که یه درش اوی نویسانده گورانی بلکه بکو گورانی هم بیشن او که ücrette ambejin başlavet ki ders hatanda ve komek zanyarin diyoki yani ev komek zanyarin diyoki çine yani komek zanyarin diyoki ev ku henekes rabuna ambejin ev bu yerin mühim yerin ku kavmine tarih aman nüvisandına ترى تاريخ بيسمونه. إذا أمر نهر بحثات شان أوان بكين يعني. ودرجة يعني بدهان الاستواء هنا. دوان ذات الاستقواء بعثين. أبدا كان حبيكو أو مهم من أمر بعثين. ده بقطة محمود باشای بابان. 1780 بله. يعني جبود يروح نویسان. على قناعتها متابعة النادي ناصر النادي اسم لأز منكم ظانن باوردكم التاريخي هذا قال مهم ومرنا مراد خان 1700 تاريخ واجد الإنسان ده 1784 طاعون مازن يعني بحث هو باید که بحث 5 طاعون هم که 5 وبا بله یعنی اولی تاریخ جهد اکو کردستان قومیه جاره اول 1688 دا یعنی حساب که که امناوی پاندمین دیجین درمان دانم درزی نظام چه شاخه امکان واجد تنه بونه ام بیجن که بونه سبب چخواست ام بیجن من را انسانان که خواب بیجن احتمالا مردم خواب با بونه که چه بونه چه تدبیر گرده مجبور دیروک نویسیان مدرن ارتشتی هم گلک مهم بودنی ابی تاونا ابی بحث هایی که براسی هایی مهمه آوا دودیان آیکی مگو 1688 آوا دودیان 1757 آوا سیسیان 1773 آوا چاران 1709 آب پنجانجی 1830 شیده. اجازه هم بیشتر بحثا مرنا عثمان پاشای بابان که حاطنا سلیمان پاشای بابان سر بردای و میگن تیمور بحثا اوت که هر جا تبریز که و پیشاتی اول گلک بالا میکشا دبی وگرتنا سنجاری یعنی شنگالی زنی بله اوجی 1752 نبیجه جالیه کی با اما نخیر نبیجه اینجا از خلعت هم امکو یعنی وقتی که شنگال بیوگرتن به معنی که قطعام چیه بیاد بله ازدی شنگالی هبونه باشقه کی هبونه شنگالی تاریخ هایی چند بوما مستجاره گوزن
1752 yani belki bu men belki bu ta belki bu gene kesin ku خود deneme hadi bizim tabi biraz bahtar hatırlı bir kime bizim belki de kıymeteki yevnek yani le o kesin ku bu diyor insan ev gerek mühemmezani gerek bale çok yani bizim 1752 dünyada bizim şenler hakkı götün و شنغال بگرد که شنغال هیا ازدیانه چی بیا احتمال کم مادون کو ام بیجن او بیا احتمال کم مادون کو قطعا چی بیا تشتک چی بیا yani derece bu ام بیجن جاره گدن تاریخ کی دی جهایت به تاریخ غلای 1807 نام یما 1807 نام دالو کنسانی غلط چی yani kaç çi biya çağ çi biya emrdan yetişeki gerekmiyor. Parası derece ev destxat han ku em peşin ev teda 150 ruble yani o pivan ya falan bize ev ciddi de nave tehzib el mantık da vak ambe hat yok kirin hat yakayın o rakama ve destxati 5223 ecad memuzini da ma tiştek bir kir emci bejin o piştaki tiştek bu az bejin tabi gerek piştenler bu işe ve bizim besa دو دستخط دنجی دو دستخط دنی memuzini بویرا سیدا بحث کردیم yani سه دستخط دیتره سیدا لی بحثا یکی سنه کردیم جبو کو بی قید کردن از بحثا هم بجا قیدا تاریخ آوان شد که yani بین چیشان رقم دا اتنا قید کردن yani وقت جبو چبا قیده یک yani جاتن عین اکسپانه يكاوي 2013 يعني أول رقمكو كتابخانه دا بها تقيد كرن 2013 و دستخطا سيسيانجي و 28 يعني 28 بله بله قالك سباس تشكي از بيجم باش مالات آوا ام بپرسن که پرسنتنه نه که کزدنگ ناکن نزانم بله جبو حوالی رجی ندویجن پرستنه همیش بیجن مالوان آوا نمیدارم کسی که به مجارده دکولین کن جبوان سود بخت کلیم هنوان Ayda yine Diruka kurdu, Diruka Degata kurdu, Diruka Çanda kurdu. Bu az gerek spası çarpılma etkin. Çarpılma sürene bu götüreceğiz. Burası müşküleke gerek hecap ettiğini Erdoğan Piroz için evidarım. Erdoğan'ım ku imkanı var kimin imkan kevedez ve perspektifi ve perspektiva Kurdistani. Orada peşta و تشته هن او هم ماستر امجي قال لك من هيدار امجي قال لك سباس جناب تدكين كو با ساعات شارك كان بهفرانه او كسيك بخوازن بگيجن هناك تشتا نام نشان كيفشه تكارن جمراجي بيجن و جناب وراجي بيجن بلام حاضرن امادنك علي كاريوان بكن و چه پیوسته و دست مذهب البت اما پیشکشی وان بکن و جارک دن سپاسی جناب تدکم و سپاسی بشتارند کم بینرند کم و هر وها سپاسی حوالی می جنریک کم که آوا ساعت و چارکه که مرانه مالوان آوا و بمینن دخیر و خوشیه ده حتی چارشنبه کدن سپاس حمو کتکاری هم کن و شبه خوش بینه خوشیه ده بله سپاس مالاوا آوا جبیر نکن کمپانیا زمانی جی هی دوام که
و لهویا ویا لهویا که هون دست خواب باونه پیش و ببن بزنن که آوا درفته کی مزنه و داخوازه کی مزنه جبو به تایبت باکوری کردستانه کردی می باکوری کردستانه او که درفته کی مزنه و پیوسته او جیمایه لسر ملیمه لسر ملیوه و لسر هر کردکی و کردستانیه کی و هر کسی کی که مافی مروبات پاریزه جبیر نکن مالوا آوا بمینند خیر و خوشیه دا خاطری وقت باش